my hene kwabda sante, happy belated birthday to you again. Enya me ngwa say winya sa surprise party no awakra aje won semama watena from say tebem. Me did say nijie emro so ewiase de yese de otopete no okosodo. O my he obi a otopete wa wonim no wonim no enti obekoso ado. Ena ewiase so de onipa guo no eno ano twa he party ente say wo my he water gu pa enti anya me ngwa say watwa because me kra me ne ye adwuma hye dan che yesa so baje me hye enti oye onipa pa enti o my he happy belated birthday to you and that's why I obosomi na ye nra yi de enije no a na wom na mo me pa ebo a me de wo show birthday ne say esansa wa woda no ne Yesu Christus wo sorry no ehia ye na edimpu ne mpunti Kristo nsori wo fie Kristo onsori wo busiam na de awuwo bia wo mu no onyane no na ene won sori ewo wabrabo no nkwa na aka nyina baby a wo bia ka se amen. Happy belated birthday to you my hen abusia o my hen edi na woda no na Easter ne so koso Ghana hade ye ka Easter yamfo kwa obi po a na de ani kire framantam mo na ye ndi kan ko framantam na ye hwese de Easter no na nigide ene dwumadi ahodo ekoso no na etie e wo framantam ye hwembra Akati South District within the southern belt of the region. Dagbamate is known in the region for being one of the cleanest and peaceful communities coupled with a traditional faith. Here in Dagbamate, not even a single church is found according to the residents of the town, and yet there are beautiful structures and projects founded by the shrine without help from any government. In Dagbamate, residents are traditional believers. They worship the gods of their land, Apatokugboji, in a very big shrine that looks like a chapel, every Sunday, just as Christians do. Dufia of Dagbamate, Toby Klu II said the past 2 years recorded low patronage of the festival due to the COVID-19 restrictions, and they are happy to have a larger number this year after all restrictions have been lifted. He has been speaking with Joy News. I'm Toby Klu II, the chief of Dagbamate. The festival that we are celebrating today is called Apatoku Annual Festival. It's a festival that brings our worshippers, all of our worshippers all over the world together. Over the past few years, we haven't been able to do that because of the pandemic. And we are highly elated to hear that the restrictions have been lifted. So today we are all gathered to have this celebration in a much bigger way than during the pandemic. And the purpose is just to bring our worshippers together and think about our development projects and what to do in the future. And as you already witnessed, we commissioned our nurses' bungalows at the clinic this morning. And next year, we have much bigger projects to commission. The issue here is that we have traditional religions in many communities. Enti wan hu hwe ante hwe kra no megye se wan hu se wo framantam so wo mo wo baby kese edan kese a eye shrine a ho so wo mo kogun san ya mamre te se de Christopher ekọ so dem na no so ye Easter fashion no bia ekoso ewo sa empotem ho megye se wonte da na wonim da kra no a ene wahu gwate nso afi Adom TV so nti wasua o de ato turumti nyame ma ye nkwane ahoden afese se wan kokwawu bia kokwawu no na afron a eho so utimi de wani ekire ho but ye ntumi ni Easter obreko ye kokwawu nyame kra Adom a covid wode senimusuo se wode ndie bia pa bia fa sese ya de ye hu so ho enti me kwa homa no so na me ne minua be ma kwasi azo edi nkomo se de kwawu be pon so so ekoye ye kwasi mpacho afisiapa. Hello Kwesi. Hello Kwesi. Well, ebi anabe pon so no baby ojane said enije no ego so course no because Easter Monday so edi akotene pa ewo Easter da no monti ebi ana
wonya ente menka yie but said de tie bia no emfoni no ene enegede no ekoso na Adom TV Adom online Adom FM yedi kan am wo hu said de ekoso bia kama na emumu no ene akoye adwuada yi ye hwe said de etie ewo ehonum kakwasi temenka na nka ode no so ho nchiremu ni amanebo no ede amaye but yenya ente nka no me kai wo se ene bedwam dwumade so wa kwanya sa obefre na owodofo bia na wachia no na watewunka se okae no titru Easter bremwin wo bi nso a opese okache ne se udana se fi se enye na daroma anka bia afi Easter ekura no bi kura anka aka ho so nka wo mote ana bi nso kura mpa anka onka ho sa nipa ne nso mema wakwanya no afre na wabonedi achia no adana se ebi nso kura bibi foforo bi efa Yesu wuo ne sori ho na opese Adom TV ahwefo nso oni omocha mesrawo mema osa akwanya ne nso na wafre na ye disankomo no ntifa shochim Facebook no see live enti de opese bia wo chroto ho ne nso wo de fato ho ebrepem no making kan ede ama but sesia ide ye boy homoden se kwasi azo beteminka na Easter Monday said de kwa obi pon so Easter no guso a ekoso no na one ye ache. Hello Kwesi. Hello Kwesi. Yamana ye pi nenya papa. Abusuanfo ya mamu nyina akwa ba edeba kwawu empraye so ya ewo epue mantamu na afie kwawu ni nyina eye Easter ya yedi ewo kwawu bepono so na ubepiem wa ha ene eye juada anopa enyasem kuma akra ye de sese so free juada no ebepem juada na nanoma trankonwa ewo mpatemu wode to dwakira ye se Easter komo ade wo mo na mfishia mienu ene akire ni wo munya bi ndi ye esane ya de bone COVID-19 ti Easter idie wo mu di na wotwe free juada kopem juada enti no ka sei adwuade twa mu na nananoma trankonwa ne mpanifo a omo mpatam ha ehya ase se omo di kwawu Easter no ye bopini wo mo new steam ne bopin wo mo Wednesday wukuada anwumre ne bopin wo mo a ya ye ne omo rentam so a bepem sabre na omo hya ase kama nananoma trankonwa dwumadie ahodo bebre ewo Easter festival yi mu omo ye marathon omo koshia ye empire social center eko lanchi book kama ya eno kwawu state book no the most numbers woman no edos over 2,000 pages book so pa state book so West Africa ha nyina Ghana mampani nana adodan kwakufu ado wachima piece be maboada de anim nyam kwata adwumade na chi a ya one nanama trankonwa ye wo kwawu traditional council ekobo mpuni mpu kwedi nkomo na mampani nkasa do tudwa kire mu se ohwe chieftaincy anase ntokwa ene menteme ho ase apotwe ya eba ahensemu a wo se ha adwempa na national security issue ampani hwe na omafie omani ha no mo de awuramu na toto ne masene be ne mabekọ nkan uyi anu firi ho nso a ye nananma trankonwa wo mo wa betifi no mo ne ade ebo dwadata kire sampa afiaso na wo mo ya amane ne amamre ewo saa dwumadie ni mu uyi anu firi ho a Adom 106.3 ene Adom TV ya wazoye eka banchirim du dwumadie bebre egu aponso a ya na enya asem kuma akra na wo hwe ye gala ye koboye cooking competition ye ene mega street carnival ya Kwame Eugene gina simpie ni apaso obehwe nipa pempeman koma efiri achichiri bencheye abroni beka say thousands of crowds a ye be pie mo ho a omu na de omani kotwe so hwen santem behwe adwumadie ni bi bedi ho adanse na anya asem kuma akra ntampa Adom TV ene Adom FM ye tough ne ye wazo ye ne de na bibia edadin uyi anu firi ho a aprosifo ema nsatwefo aso te se omode personals over 2,000 over 1,000 ene be pie mu wa ha ya na omobom pempen eboban bibia be fa bia usia prosi ni o satade etoda kura no obi wa on satade na omu na eboa se ne be yakro no ene magimi phone mabu obi agini sika no ne ade ekoso no eto betimi atwa eni ntimi no kase kura na prosifo no gusu aya wo munam no ne ade a enipa pempan koma ne fie cheche ni benche ba dwumade ni bia wo mu de munum nyam beta akiri
na afie bia ya omo ye kwawu dwa so na afie kwawu dwa so de no de na nya asem kuma akra esanse omo beton ade e wo ho no afie chichi ni benche bi finkran kuma ase takrade Cape Coast imbi kura bi krambo fitamale ana beton ade wa hasan so ma tese kwawu Easter no aba na obehwe senia amanfo edi omudwa no mo nso di amanfo dwa na enika papa ewo epopo iso wo mo so a ya omo ye holiday makers a omo so ba mu ebedi Easter ni binum ne ade no wo mo so awura mu papa na ade ton ekoso ete se wo hwe afie kwawu Easter no a eye soronko ni nyina ne se wo hwe senia ekom Easter kom ade omanfo ewo popo iso ene ye ne afie bia no ye namfofo ye nuanom ne kwafu a ye ne ombedi mpunimpu no ye wo hwe na nya asem kuma akra ni nyina ye se eye kwawu na enra ensem bebre ekoso ewo kwawu popo no so menua dwamena ewa ha wono eye adom amane boni a wono ewo popo iso wa ha ya mene betwetwe nkoma akra afa de enra ekoso ewo eye kwawu isem dwamena bia bokode nyankopon adom kwasi bia hyeye nyankopon adom hyeye pa ye ni nkomo enra da ye kopie mu ewo eye hyase anopa no nenamu anom ne ade a ede potin ene ekoso ewo ho kwasi me da se na sayeka kwawu Easter ne dia na wonu se eye tete amamre na asa fashe kese a kwawu empani na omudie na de tie nyina ne se kwawu Easter ne du sa no a ye mpanimfo a omo wo fie no eto nsa frɛ omo abusua a wa kwantu mu na de no wa behia so mo behia sa no a na kyese kwawu no omo dwendwe omo ankasa abusua ho omo dwendwe kwan fa so omo betumpon na de na ba sa no a edu Sunday a na omo aye party kese na se ye nuane ne niema eti so omo ba sa no omo de omo namfofo fi atichi ne benche ya beka omo ho na manage ne ekoso na eno na sese na mu ama kwawu Easter disi abeye kese a obi a eba edu afi bia no kwawu Easter na ye ni ekere na kwasi enra de no ekoye sonko de tie nyina ne se eye kwawu Easter no Sunday no eye enra no na ye da Yesu awu asore esan behia kwasi da ye a eno kire se history mu no entansi ade a na kire se eye nwanwa na se eye fepa yie na ebehia kwasi da ye sa no a ede na ahemfo no ye ede na asorefo na se timamufo nso ye enti Adom TV enra ye bo anan eye se ye ne nananom ahemfo a ewo kwaomamu ebedi nkomo afasa ade ye ho na ye kodu ho no de ehu ye ne se ahemfo no ekire se eye nhira kese a be ma afi edi jaba de ti atesa ne se nananom konkonwa dan mu kogu nsa omokoya mamre ne amane ekire se be ya omo enipa anase omo awo mo kro no ebedi ye saa nso so na a Kristofo nso so bom paye danwa san se Kristo awu asore nti no obom paye na cha se wo hwese de bibia be ye enti omu saa ne ma mienu abehia ye de eye nhira kese no nti ahemfo no de anigie ene hia enra Sunday a cha se na akoye anige semo pa na ye fi ho no ye kosware na nanom ekasaye nanom kire mu se kwawu Easter ne de abaye omani age bibia koyie na emom ade baako ene ya na omodwen ho omunim se afibia no eya na enkrofo hye sebintade a eho nche na emfata nanso omuguso a ebo ho daru afi darubo ne koye pa nanso ebinim bo moden ahyehye ntade ntetia yi sebe omo sre ho na omo sebe omo eho eda abonten a nanom eguso kai se ewo mu se omu ntimi ntu ase kora de nanso omo sre aguso abompa ye se yenhwe na saa ne ma ne nyina etuntwa nanom guso kire mu se ewo mu se ebini mu fi amana ne ebini fi ba bi omo amamre ne amane ne nko nanso oba kwawu a omo sre wo se di kwawu amamre ne so na kwabasa nanom ne hawom enu nti ye ko so ebo apro ne enipa bebre nso kasa ye na kwasi ene ye ba ne abehwe ene ye Monday yi sabre dodo no a esane ekọ enkọkọ ebinim konkran ebinim ko bi omu fi baaye ye ne drivers ni bi ewa ha a omo so ye no bedidi nkomo ne ya hwe na ye hwe ne ma ekoso eno nti sabre de ye hwe na ye ne drivers ni bi ni nkomo sabre Diamond otemenka o hwe machi ha eye enkran cars eneguso a ya omu lodi ewa ha ni nyina ne se ye bedi enawie na ye de awie ne de eden ya o se ekọ ekrumu ya ye free baby ba na o se ekọ enti no anopai wo hwa o manfo dodo no a we kwekrom bag ebi so mo bag ya wo mo ko baby o mo free ba ye me saka brante ba kwa mpese me ni di nkomo kakra be ma bokọ de pacho ye mo akwa ba Adom TV so hanso bokọ yo ye hwudin de sen na free na ba ha pacho me di do se kofi but empraso ha na me free ba sisi ade me stay
JJT. Yo, oh, share a few co Easter and a cosine after say 2 years in your been near. Oh, Easter and the no quarry. I feel City Huruhono, Manhunisa, and shed down Pejasa, but Bambon near my beard yet. A collect at Orenchembia and see because me a shadow mine. Melodulo do cast, but and Casamlin, my 2 cars bear 20 crammers. See, I'm Nugina Ukraine, number 5 with him, and a cramming Uno papa. Anopea number 5 for Jeremy. Me patron. Na eno chese Easter na nkoyi ma wo ho koyi kura because na metimi lodu a short ema kofo bass ni nyina be lodu bi and by afi bi hunu ni sa na unyi ni se enra nsuo bransa ma toy no ha adwene pa mamamfo eko enra na adwono oh nsuo ne de time de toy ne de menye sure se o mbetimi akọ ebia na ye no mo boabo mo ho de a tie be hwe nim kakra nso hwade yo Sabre Diamond wo hwe a ye koso a ye pe enipa ye ne mo bedidi nkomo kakrakra wo aha no mu say be ma bokọ de emi Adom ye frɛ wo saying ba che fe ma du say o fe du say ufiri ha na ufiri be na ba ye ba che da bi mi first aka na mfiri ba ye oh okay afie kwa Easter no mo aye kwawufu a ya mo tempata mu ha no e ko saying oh I feel the ankoye because we the last 2 years e twa mu say the enkofo si ba ne ahokeke ba na free de ye hu ni sa akra nanka obi ahwe se senka de no omudi bi a kire nanka free nanka obi ahwe ni mu senka be papa but afre ye hu ni sa because we the last years e twa mu de we si ba no nanka adopa ba de sanka enkofo rashi kofi se amaye ya adrofo na eka sisisi ho obi akra enya enkofo mfa nkwa akra but nanka hwe the years e twa ma na otimi senka ba this time ka se bubu sa nti I feel the because who need to say na etie first. Okay. Mate ebeda se do say Sabre eguso a enemu ye hwe se ye ni nipa bi a ya wo mo ebedi Easter ni bi edi enkomo e wa ha no mo say Sabre me saka opani ba ko e wa ha. Ye frɛ wo saying Ebrahim Ebenezer Samuel. Ebenezer wo free he na bai. Ifi kaso. Yo wo hwe afie kwa Easter na wo free kaso abepie mu a ko saying Oh me bad somewhere Friday, but I'm was here. Okay. And then I say, video qua by buy. We are dropper for. Yeah. I buy and I door in him said as a Yebinya, the say, Ibia, it's you to know Ibia, almost a damn, the Ibia on Bipiaba, the Iranian Yami. Okay, Mate, Sabre de Gusua, any woman for a Casacra. Na Yahre, Sena, Aquasidramana. Yeah, Quasi on and Rano said the Nadi Cano. Enra ensu brantem bi hyase be se no miensa bremu ho make us say ensu yetimi atwa ma ene ade ache na in fact ha kwa Easter ne kakra ye tie nyina ne say activities bebre ne ya na koso kwa Easter ne do Sunday say ya sade ensu ne ye ne ntino no kre amman crofo ntimi ampie but ne nyina mu no ene gese me ne say obi aka so beje ne no beje ne utimi say obi kita umbrella pa na wate asimu na oje ne ni ba bi anwom bo na de ba bi ne mutimi koso ajo me na mom amadodo no antimi ampie abonten sade na wo hwehwe no enti ensuo na ton ra no say eni abebre kakra na enso nyame ne nim de ye nti a oye ne sa ene nyina achi no ene no hwa nipa bebre abre no ebi ni mahase e ko bi ni mo nso so ayo madwe se omo home kakra na emrepa mu bi san se ene ya fofida enti emrepa mu no wa hyase eno nti hu se sabre nipa bebre enni kromu a na no nkyerese bi akwa Easter no bi a bibisa nkoso na emmom no dodo no a eje o ma home na de a enche kra no best share esan na kwasi ade ba kwan ni kan se ye ne nkrofo bi di nkomo sese ya na asem o mka ne se omu sikasem omu ni sika o de faka akwa omu nchi enti no omu ba ye se omu sika ayira enipa makoma na omu chese omu sika ayira omu ni sika o de faka enti sese ya no omaka ha akoya rehosem na de ya dawafo no ye senka omu fa bibimra na nka omu ntimi fa omu nko no omu so se omu phones no niema nyina no eni ha etimi ka sai de omu so no akansinsemu a kwan mafa so mbekọ de akoye buachi bidin enti jamena sa story no aya na taisi yesika yera yeni time de beko yentimi nko munye mobile phone na yemfa nko me feel sa fi de na nka to atwa akwasi uye den ya enigye no ebi ne moje ema ne bro so enti ne wie fi se wodi sika wodi ba ye no otimi di ema ne sa ebi nso wo ho a sebe otimi da na sans wifi kakra no na omo nso so a omo ani da ho no otimi abeto ni botom na de but afi de na security ni ye tight enti no menyante se ya wia obi ya to obi botom na de but
So na obi aba se ni sika ira enti no nipa makoma 4 omu ni sika omode ba Accra enti no driver for no so ye senka omu mobile phone kura na nka omode ma omu anka omu betimi eno omu aye nhyehyɛ kakra no mobile phone no nye de so ani a omu betimi de omu akɔ enti se de omu aka nsensemu a yehu kwan omu fa so omu be omu krom enu ti sa na ekoso. Sorry there, Medasipi. Yeguswa, Ejina, Empire so, Yahre, say Ebera, Empire so, Janimu, and as a station or Kakra. Na Yanenko for Edidim Komoka Krakra, Afa, Pau, Easter, no ho, and nay, Ube Pimu ha, Krumu Ayashe, Papa, and Yasim Kumakra. Yasaka, Abranteba, Quepese, Yaneno, Eddie, and Komo Ewaha. Bema Bokodia, Udin the same, Ben, Yenin Komo, Ufrina Baye. Actually, if I can't remember, Hannah, me free about me. Okay. Ben, Easter and Ecosin? Actually, it went well. Well, inti wate empire so enkomo kakra. Inti ebra kwesi azo na ebinum didi nkomo na obebo moden so ewura edwanim no. Ebi asenkafo na wo munya apasi nyafo nti anko yi ama wo. Basobo re edwanim a ebe hu se adetonfo no ede ebi abeto adefo ema wo mubotom ene won kwamo ayede Easter brena eno so akiri no de sankomo ne bekono ye de no so bebro but kwasi we akwasi fo no kwasi jamna ne kwasi azo ye da mase won komo chichi amoma ye hu ewo empire so eno ka kwawo mepo ne so enkro bako ho but emu ode to the extent so to me koje wani anaka olorife kra wunya bi ma unchi de na che say Easter no ekoye eno so ka brabo no ho eno so ya brabo no plans ni bia nti akratefo ni rabafo no bia plan ya kodia ma wonya lorife chale na driver fo emu cars na sisi wa munya pasinya fo ene safo emu fo omomre se ne mu anyi omusika kra modi omu Easter anagana fo mo sesei me mamunyira afisha po wiase brabo ntoto ye ne nseseye but yemfi kwawu ho na yemesenko oyarefa a eno brono bako a ewo enkran empotemum de yatie ho ne se de asi wo ensawam ho baabi no ebi nso asi wo ho no ma eno so ensa asesem o se yadwiri adan aguo se de asam ne tepote no ma menni ho nkomo emra hello Mira mpacho me mwache ni afisha panso. Avi konsambe tuye. Afisa se na umpotem ha yedi efa de ekoso no na mpacha wo. Ensase na ebinu mu wi a ana adan na ye dwure gro mesro asem na nkasa ne sei. Asem wan nkasa ne sei. Asase nu ye die government afa. Government fa asase nu ache. Na ya bisa sa 2020 ena omaye already si asase no mai already si asase no mai no yenso ye di asase no bi ama bi no omu go so sindan but langas ye no baby a enti ye di akọ Yediako National Blue Gate. Ya report we were last week no ye were na on say minister our council wasuma say omumba na omumbe bubu ebin mudan ana mi ankasa mi kesanu mi property no administrator entimini no kokasa ana of my ocha Tuesday no I be calling ocha no and 1 a.m. no ni microphone no the police in the way almost vice president onuna wasmo and a flaggy blade anti where yantiase na ye pese yangu se government no be ye prepare 1 a.m.
Now the Langas motto and the police for and the two where serious pa. Reverend Sowa. Reverend Sowa. Mami. Aha, me pacha wo boy na yente nkomo na siye. Enkomo na hyase no de o kan ne se asase no eyeyen dia. Me pacha eye wo Reverend Sowa ene ehefo dia a moye ehefo. Me Agbawe family. Pacha o se moye den family. Boy alba. But asase no die Agbawe family. Na mi amikasa no mi Agbawe pehin. Yo. Me da se na mpacha o ka bibi nso se mame hawa kumsen ba ho mamone ne kasa mo ka se nyame boa o chena na mumehu no na oyare fa asase ne hawa kumsen de mesro twaka be ne wato ho ana se ho asem te se mpacha me yenti ase mi wo no mu pray se mpacha why pray ye madam hawa kumsen no wasuma aba se omumbe gredi baby omumbe gredi yedan mu a yasi wo ho no enti mi faka ko enye se wonu akasa but mininu kasa wo phone so through the police are osuma ba no mininu kasa na on kan frame se mema omum yi baby no amanu assignment bi say ombeye fish pond or something there. And I make a say no. As I say no, baby ye wonu government ya yamai. And he said bribia ebeye bi the crap say obeba onu nkasa beba. Na ye traffic. Na ye wu project your dibanu. Na fe die kwa obeba nu say ye di kwa be kanu amanu e bega. We didn't come when you know not yasi. And I'll say police volume call with the bulldozers. Now Tuesday and about 9 o'clock. Never that was last Thursday or Friday. Last Thursday. Because of Easter Lunti, I'll say oh yeah. Tuesday, 9 a.m. Yeah, preparation. We are command national security. Petition. And also, my way say, young papi, my petition, no be there. Ocha, Rebecca Kosebu. Now, Fedia, dear, abang, the Rebecca, now can I but all of a sudden, I'm 1 a.m. Na omudi those aba na police and na langas omo abebubu omo twewuche pictures no makaje me ba nu say omo post mam wo we nu so yes sir mo kan wa temu mai na we nkoye we enkopa trouble kese mba yo Reverend Sowa eti meeting komo na se yi a mame hawa kumsen no wone ne kasa through police ni bia wo frɛ wo phone so ema wone ono ankasa kasa atenene ema ono kyerɛ wo sɛ Easter ninti asase ne de omu hia e de aye fish pond ama Ghana aban na emom ka ochena bnada anopa no nkromu nhia anya saa na me pacho enti ahomachinya amachofo ne aposifo begu ho yi a wo madwiri dan gwe me pacho wa frɛ no na watenenka oh, send me nini number, but posi ni no ofre wo no posi ni no ofre ma won ne kasa ye no mesra wa frɛ sa posi ni no na bi no mo mi ni mo na number o mo de frɛ wo no wan save wo ho dabi say free Jubilee House eti Jubilee House ho no omo frɛ wo no omo free Jubilee House okay me pacho Matias here misra wo number omo de frɛ last Thursday no eba 00 ana eba number na wo na wura fie se na ebe yanke ebetumi afrɛ number ko no ne ehu de ekoso police no phone
Omuwa na omu friend na mininu kasa wo omu phone so. Na minje number, mi fa police number no so minje, but police phone no na use. Yo. Otra 9 o'clock na opese o share no. Enti okaje mi say mi fa phone no ma police no. Mi fa phone na mi phone na mi no ma man. Matias ye. Mi no ma police no. Na fa man. Yo. Me pacho Matias ye. Na o de wo number man no. Ono de wanfa number bia amfrɛ wo kosise mu hu sa ahomachi ya bedwiri mu adan abua hu dabi obi amfrɛ mi kra jo na me pacha wo adan be yesen na wo madwira gu ahomachi oze adan be yesen na wo madwira gu no omo bubu more than 100 or so adan more than 100 14 say na omo bubu ni nyina ora reverend so what obo say face walls and footings over billion over 100 billion. Me ora so what Reverend Pachoma yente asem na siye. De ye hu ye TV ne so no. Ye hu asase pete a ekyese bi kura fe na ye besisi adan wo me pacha wo adan a esisi ho no be 100 ene ye dwuregu na hwa flat sa na say e ho ye new site afe no manfo to foundation ni ade ne abedwidwi foundation agu baby a new grounds that's here a big way na government beyima okay enti a new site anti enye se eye adan a esisi ho na ye dwuregu putin se na wall se na baba be grading nyina yo yati ase baby a maame hawa kumsin wo bia no ohwe Adom TV enti ni din ya bamu die na national security mpacho so blue gate wa ho ye wo stadium chen ho baby no aha mpacho musum din ya bam na the unfortunate thing ne say post ni ku a wo frɛ wo no went to me alpha ne number na campese yesu ya frɛ no bie ne ebisa ne say de akoso obi na abesi omachi ana say eye wo mo na bia sebi o wo mo otumi nti wo mo de tumi efa na nka ye hu de ewo mu no nti sesi ya me na okasai ye di nkomo anyina so sade ho na kwakoye no ye yi wo ye TV so e giri se bia maame hawa kumsin wo bia no ene national security ne aposifo a musimo free Jubilee House eko Reverend Sowa na so no me gidi se mo hwe enti de wo mbia no so mobema yatemonka na abotoye maba ora so wa mpacho obi apra ana ye pinche mo obi afema hwere ne nkwa obia enedi obia but last Thursday no the omu pra binu omu kwa nkasa police officer ba kokwa wo ho no so sini the omu pra ye do ko hospital until we wo weni nyina otira odi be che onu ye the security officer jo anti na chese de ye hu no se esi ahomachi we no e hyase na ano ya wada no tati yauda ena Mrs. Awanu eka senka munhia ochna benada oba wenu munu oba munu picture no munu mininu kasa mininu kasa che enti onumo ne otiase no ma police one free ho okay Reverend Sowa Pacho yate yedase yedase ebusiafo we ye de koso oyare yedase so wa hwe ye video me kai wo say abrebi a wo hwe sa video yi wo YouTube no wo hu adoma na eda so no aye miaso wo miaso wi a chese abrebi a wo benya kwanya na video bi a ye de beto ha no watumi ahwe ne wa tro se wo so no so aye mia se ne be ya wo nua bi so benya bi ahwe abrebi a wo ye ne sa video bi a ye de beto ha no wo benya bi ahwe medase